покрываете-то, Корней Корнеевич? Okay. And actually my eraser broke. Too bad. Нет, не все. Прошу. You're not gonna use mine because when I asked for mine, use yours, it didn't want to do that. Да что вы? Você tem uma só cozinha. Não. Não, Why you never ask my aí uma cozinha. Еще Ei, пришли mas meu pai tem. Успею вас заверить, мальчик не виноват. Это Mas трудно não, очень não. организовать дело. Мы сразу поможем. Madalena, keep Minha calm. mãe, Keep calm, Madalena. eu, minha irmã. Madalena, keep calm. Quantos relógios tem nessa casa? Madalena. Você tem 5 Что вы безусловно, mais um. не дам. Ah, é, 5. Николай Шпалин, на него накатило. Грамотно снял. Среди миллионов веществ на земле, конечно, есть. Я уверен я. Но Вин свой человек. Pior. Aqui Pai, tá. atrás de você. На данном этапе для первого шага. А кто упадет, перейдет на второй, кто страшный герой. Aqui é o total. Você tem que contar todos os alguém se inscreveu. Madalena, tá atrás de você. Tá não. 1, 2, 3, 4. Это ж какой надо. Sei. Идет нам остаться. 5, 6, 7, 8, 9. Нам Então, o total dos pauzinhos é 9. своя. И я пусть песню держали в руках. You're gonna rip it. If you rip it, I'm not gonna help you. Хреном читать собираешься или как? I'm gonna be a teacher. Нет. Свет This is all wrong. What? All wrong. Subvert. Erase. Fala pra mandar. Yeah, Baba knows. Cuidado. Cuidado, carinho, Luana. Carinho. Pauzinho? Ok. É nenenzinho. Dry picture on the most interesting talk or watch. Ears down. It might be interesting because the way it looks. Can I see yours real fast? Não, isso aqui tem que fazer. Tem que falar pra sua mãe, assim. Aqui tá escrito os dias da semana. Friday, que vai ser amanhã. Quando ela te entregar a tarefa, você tem que fazer todos que tá escrito Friday, tá? Aí quando chegar Monday, também tá escrito Monday aqui, você tem que fazer esse, tudo que tá escrito Monday tem que fazer. E depois tem que Eu tenho que fazer... fazer todas as tarefas, porque amanhã eu tenho que entregar. É, eu sei, mas mesmo assim...